روسیا جبوی سر اوکراینای کرد و ولاتین اوروپی جاردن پکاتیا امنی و براوانیا پارزمین خود پیداچون بکن. فینلندا و سوئد دو ولاتین باکور اوروپایینا. پشتی به ده سالا به آلیبونه نه او حسب سلامتی ناکنو دخوازن کو ببنا اندام هفپیمانی باکور اتلانتیک ناتوه. پیام ما بو هفپیمانی ناتوی اوه. اگر فنلندا بچه ناو ناتوی امه ده پشداری پاراستنا اسایش همو هفپیمانی ببن. باشترین تش بو آسایش سوئدی و آسایش خلک سوئدی اندام بونا ناتوی به هفره لگل فنلندا. فینلندا 1340 کیلومتران هفت سنور لگل روسیه. سوئد جی دناوا دریا بلتیق دا لگل باجار کالینینگراد یه روسیای هفت سنوره. لی یکو بیا استنگیل پیشیا گهشتنا وان و اندامبونا وان ده ناتوی دا نه موسکویا. Финляндия, Швеция. У России хотел бы вас проинформировать, уважаемые. فنلندا و سوئد دخوازم جواره ببیجم. هفکارن عزیز. تر پرسکرکه که روسیایی لگل وان هر دو ولاتان نینه. برفرهبونا ناتوی با ناوان ولاتان نابا گفک راست با سرما. با روسیایی. Расширение военной инфраструктуры на эту территорию. Astengiyal peşiya ferahbûna NATOyê di nava NATOyê xwe xwedaye. Ew jî Tirkiyeyê ku xwedî duwemeztirîn hêze di nava NATOyê da ya ku sîh endamin. Ew hevpeymaniya ku heta hemû endamên wê razî nebin, nikare tu welatekî tevlî xwe bike. Hinceta vîtoya Tirkiye dijî endamtiya Swêd û Fînlandayê herî zêde bi Kurdan vegirê daye. Ankara iddia dike ku Stockholm û Helsinki endamên Partiya Karkerên Kurdistan PKK û yekîneyên parastina geliye PG dihewînin û piştgiriyê didin wan. Ev di demekê daye ku Tirkiye wan her du hêzên Kurdî weke rêxistinên teroristî dibîne û bi wê hincetê jî Ankara amade nîne ku bi Swêd û Fînlandayê lê gel hevpeymaniyekê da bi hev rabin. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Divê gelekî vekirî û eşkere tiştekî bibêjim, te helwesteke zelal awan her du welatan li ser rêxistinên teroristî nîne. Örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Her zêde divê mijarê de Tirkiye rexneyên xwe li Swêdê hene. Swêd yek ji wan welatan e herî zêde penaxwazên Kurd lê dimînin. Li gorî amarê nefermîtî texmîn kirin ku hejmara wan zêdeyî 100,000 kesî be. Heft parlamenterên Swêdê Kurd in, herî kêm 100 endamên şaredariya Swêdê jî Kurd in. Ankara, Swêdê bu yekê tometbar dike ku destek dide PKK û YPG û rê dide endamên wan bi awayekî azad tevlî hikûmet û parlamentoya wî welatî bibin û di nava Swêdê de dijî berjewendiyên Tirkiye tev bigerin. Li Swêd ku ji sala 1984 ve PKK xistiye nava lîsta terûrê, tometên Tirkiye red dike û dibêje ew piştgiriya YPG û PKK nakin. Li hevkariya Kurdên Sûriyê kiriye. Me pere ne ji rêxistinên terorîsta şandine bêguman ne jî tu çekek. Tirkiye bi heman awayî Fînlandayê jî tometbar dike. Ew welatê ku li gorî serjimêriya fermiya sala 2021an 15,805 Kurd lê dijîn. Pêdagiriya Tirkiye li ser redkirina endambûna wan her du welatan de hevpeymaniya NATOyê da kiriye ku çûn û hatina diplomatîkiya welatên Ewropî ji bo Ankara paytexta Tirkiye zêde bibe û dest bi serdanên germ bikin piştî peywendiyên sar. Ejdeyî Gulanan sala 2022 balyozên Swêd û Fînlandayê li Brukselê daxwaza endamtiyê pêşkêşî NATOyê kirin. Heftiyekê piştre du şandên wan serdana Enqerê kirin da ku guh bidin dilgiraniyên Tirkiye.
پشتی جوینه بردف که سرکوماریا ترکی ابراهیم کالن بحثا وان مرجان کرن کو انقره دانینا دا کو رازی ببه سوید و فینلندای ببن اندام ناتوه. Ez cümle Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlar Megelekî vekirî peyama xwe gihand ku prose ber bi pêş ve naçe. Eger biriya pêngavên konkrîtî û di demeke diyarkirî de nîgeraniyên Tirkiye neyên çareserkirin. ettik. Kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. لیستا کو جالیه فرمانگها راگهاندنیا سر به سرکوماریا ترکیه و هاتیه اشکرا کرن نشان دده کو انقره ریزکه خالان دست نشان کرنا جسوید و فینلندای دا اگر او خالنین بجی کرن و دمه ترکیه دنگ ناده اندامتیا سوید و فینلندا دناتوه دا کو ین هری سرکی جی اف خالن. دوی سوید و فینلندا جزاین سر ترکیه راکن دناو ده جی امبارگو فروتنا چکان کو جسالا 2019 و پشتی ایرشا ترکیه جبوی سر روژاوه کردستان لسر ترکیه فرض کرنا. بداویانینا پشگیریا سیاسیا تروره کو آرمان جه پککه یه پگه و جماعتا گلنه. بداویانینا پشگیریا دارایی جبوی پککه و یه پگه. بداویانینا شاندنا چکان جبوی پککه و یپگه. دوی سوید 11 کسان و فینلندا جی 6 کسان را دستی ترکیه بکن که لگوری انقره او اندامن پککه نه. تورا میدیایی روداوی مجار شوپان که سوید و فینلندای بچاوی هفکاریا کردان کرنه و لگل وزارتین دروین هر دو ولاتان کت پیوندیه. وزارت دروا فینلندا برسو ندا لی وزارت دروا سوید به ایمیل برسو تورا میدیایی روداوی داو تومتن ترکیه رد کرن و گوت سوید تو آلیکاری و دستکن دارایی ین لشکری راست راست ندانه ریوبریا خسر و مسده و حسده یان جی یپگی و یپجی لی بله برای رخستن مرووی آلیکاری خوا گهاندن همون افچین سوریه و کردن روژاوه کردستان جی به وی آوایی جی سودمند بن. دناوا سالن 2016 و 2023 ده برای آژانس رخصتنا گشپیدان سر به حکومت سویده ستوکهلم نزی 376 میلیون دلار آلیکاری جی سوریه و روژاوه کردستان را ترخان کرنه. یک لسرسی وان آلیکاریان جبوی نافچین ریوبریا خسر هاتنه دانین. د سال 2021 دا سوید به زیده 10 میلیون دلار امریکی و روژین جدا آلیکاری دانه نشتجی نافچین بن کنترول ریوبریا خسر ده. برپرسگی پلا بلند ریوبریا خسر که نخواست نوی بیت اشکره کرن جه تورا میدیایی روداوی را و نشارد که دلگرانن جه تشتی که سوید دکه لهمبری بدستخستنا دنگ ترکیه جبوی اندام بونا ناتوه دف جهاری کاری کرنا روژاوا برده و تنازله بکه. لی پرلمانتاره که با اصل کرده سویده که دو جاران بدنگه خواه حکومتا مقدانیلنا اندرشون جه هلوشین رزگار کریه بویا ریگر لی بر تنازله که بوی آوایی. او پرلمانتار دبیجه سوز جه حکومتا سویده ورگرتیه و تنازله جبوی ترکیه نکه و باجا اندامبونا ناتوی بکردان نده. او پرلمانتار آمینه کاکباویه کو خلکا روژهلات کردستانه به اصل دما 14 سالانه او پرلمانتارا سویده لگوری بالوز ترکیه لسویده آمینه کاکباوه دلیسته وان کسان دایه که ترکیه دا خزارا دستکرناوی جه سویده دکه جبر کو کاکباوه دا خاص کریه پککه جلیستا ترور یا یکتی اوروپا بیته درخستن مرجین کو کاکباوه جبوی حکومت سویده دانینه رین ناده اولات به مرجین ترکیه رازی با. تو ولاتێکی دموکراتی وەکو سوێد لەگەڵ فاشیستێکی وەکو تورکی کە دەیەوێ منتەقەی عوسمانی لە ساڵی 2022 دا هێنکا بۆی کە داگیرکەرە کوردستانی داگیر کردووە بۆمبارانی دەکا وڵاتانی تر داگیرەکە تۆ لەگەڵ وڵاتێکی ئاوا ببی بە هاوپەیمان زۆر غەڵەتە و زۆر دژی دموکراسی و دژی حتا قانونەکانی ئێرەش.
Hevpeymaniya NATOyê jî ku berfirehbûna xwe divê demê de weke bersiveke nimûneyî ji bo êrişa Rûsya ji bo ser Ukraynayê dibîne, dest bi hewildanên xwe kiriye da ku Swêd û Fînlanda û Tirkiye li ser yek maseyê kom bike da ku wana bigehîne rêkeftinekê. Li gorî Sekreterê Giştiyê NATOyê Jens Stoltenberg divê dilgiraniyên Tirkiye yên di derbarê PKK de ciddî bêne wergirtin. Finland and Sweden have made it clear that they are ready to sit down and to address. فنلندا و سوێدê ragihandine ku ew amade ne rûnin û li ser wan nîgeraniyan baxivin ku Tirkiye tîne ziman. Bêguman hemû hevpeymanên NATOyê jî amade ne. Rûnin û wan nîgeraniyan gotûbêj bikin. Di nava wan de jî ew gefên ku PKK bû ser Tirkiye çêkirine. Ew gefên terorîstî ne ku bêguman em ciddî werdigirin. Em dizanin ku ti hevpeymaneke din ê NATOyê zêdetir ji Tirkiye ji destê êrişên terorîstî nenalandine. Have suffered more terrorist attacks than Turkey. Amerîka ku serkirdatiya NATOyê dike divê bawerê de ye, divê deriyê hevpeymaniyê biles lê ber Swêd û Fînlandayê bête vekirin. Serokê Amerîka Joe Biden di dema pêşwazîkirina Serokwezîra Swêdê û Serokwezîra Fînlandayê jî de bi zelalî helwîsta welatê xwe nîşan daye. Swêd û Fînlandayê saziyên wanên demokratîkên bihêz, artêşa bihêz, aboriya bihêz û şefaf hene. Her wiha hestekî wanê exlaqiyê bihêz jî heye bi wan tiştên ku rast in. Hemû mercekî NATOyê di wan de heye. Parlamenterê Ewropî Xafêr Nart amaje bûyê çendê kiriye ku vêtoya Tirkiye li ser endamtiya Swêd û Fînlandayê di NATOyê de gefeke din e ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Li gorî wî parlamenterê İspanî, Tirkiye dixwaze wê yekê bike kartek da ku navçeyên zêdetirên Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê kontrol bike. Ev demekê daye ku 5 rojan piştî daxwaza Swêd û Fînlanda ji bo endamtiya NATOyê, Serokkomarê Tirkiye niyeta xwe ji bo êrişeke nû ji bo ser navçeyên rêveberiya Xweser ragihand da ku bi gotina wî parlamenterê Ewropî, navçeyeke aram bi kurahiya 30 kilometran di nava sinûrê Sûriyê de çêke. Bilan berçav bigirin ku NATO îro hem bêza xwe ji Swêd û Fînlandayê re vekiriye ku ji vir dûr in. Di heman dem de nêzîkin jî. Erdogan dibêje dem dema min e. Da ku ez lîstika xwe bilîzim. Hinek navçeyan ji xwe re bibim. Îdareya Biden û welatên Ewropî yên hevpeymanên Amerîkayê jî ji ber têbîniyên wan yên li ser rewşa azadiyê û mafên mirovan, peywendiya wan li gel Enqereyê sar bibûn, tevî hewildanên xwe jî niha bêyî razîbûn û dengê Tirkiye nikarin hevpeymaniya xwe NATOyê ya bi revaniyê li beramberî Rûsyê fereh bikin. Ankara daxwazê ji Stockholm û Helsinki kiriye beriya lûtkeya dahatiya NATOyê ku biryara rojên 29 û 30 vê mehê li bajarê Madrîda paytexta İspanya bi rêve biçe, bersiva daxwazî û dilgiraniyên Tirkiyê bête dayîn. Eger na, endamtiya wan di NATOyê de tête